The Mizoram Village Council Bill sang ni lesom ni panga Minister Pul Sil Soivonaran Puluta. Ang inom view ka be saya at sanchu country thawngin Manilo ka Village Council Local Council kanin thlanga tun sarkari na Inthlan hunte an sonowang khan he bill hi an soi hun chu in nial boina emo khathil khan an soi chok lenga anin nial deuh leilayang ati ngai ton te lo oma amaro chu member som pathum lai nan soya ai borok thalo kan tiang chika thleng lem lo amaro chu lungrol takin tluang takin an pass mai do na moti nuwa engemo achung thuwa ni na langa in nial boina deute a thleng le ni oma kan en le lok do na ni kan lutang alo mom ne maya hoina kan bil kan soi ho hi thinlung takin kan thop ni in alanga chu chalom om le zualna ania ring kan nia kan fam kim lova thaviau anga ngai te po hi a thatok lo lai hi chu alo zel maya chung zong zong a po riat thiam na thui tak members tak ten he kan di la hian kan nia mu the na oma alom le a lom thu kei po soi ba in kain ria in soi tu som pathum zinga tangin a han oppose omia lovin lom thu soi na le thop na arivek maya hei hi thil hlutak ni in ka ria ami mal tak poin lom thu soi mol ani tin kan soi chi phang kha hei tiang hian han riak don ta ila puhramo palakbial tu khan section 5 ti te section 28 heng baka hian an lom man chung chang te kha arun soi chuaka tin VC dissolve an ni in VC kallai tram hi kum khat aya alarei don chuan Inthlan thar tu ania tin aya arei don lo ero chuan tram toy lutuk atana Inthlan hi abuai thak adobol deuh dona chuwang chuan member tu te tan po kha abuai thak theya chuwangin advisory board nuaya an mai kha thazo ka hriat ani awangin kandana khan khatizong khan rotna aron kal ania tin section 5 subsection 2 hi hei hi SEC Inthlan apuan lain disaster emo security thila Inthlan abuat sai thelo truma hei hi mantu ani tin section 28 subsection 3 ero hi chu VC tram kallaya dissolve ani in coin call tu ruat chung chang ani thung ani hei hi chu sarkar in malak na tura rot kha ani tin pupa puya khan ron soya khan population hi rules manga lati chen turani he bi la hi kan han pa sanga act alone nuwa rules le regulations kha labot sai turani awangin chung huna chuan hei hi lati chen tur ani don ani tin halaya dana po khan a inziak thova census data thar ber kha hemi atan hian man tumania chuta chuan engeni census data thar ber be chhan khan economic and statistic lamin population projection asiam te ringin data rin tlak kan nei takte kha rin chana heng hi la siam turani ti kha nita sela tin puarem chakma kha soi ka ti zo toim o ka helova power
jurisdiction chung chang a khan dan bo chiat kha puarem chakmaron soi kha heti hangai tu chan ani khop maya amaro chu han chiar chiang le ta sela power and jurisdiction hian dan bo chiat kha ani luwa constitution schedule pasari na state list entry 5 na local administration hi state thu nei na ada chu wangin state sarkar chuan dan siam theya adu le ngai speaker ka soina taksu ang lo ani removal of members angamo corruption ni ta sala member atangkan bante yan yang ti kha phua sopin po corruption an ti te to hey political ang lo bangkan suai suan SCB in Switzerland court of law kam proof ni suan ang lo ngam member atangkan pai khan khasu political angamo du banga ti du om lo bang ti kha soi te lo wa politics devin in pu khai lau de wan ni mo hatiang zong ani lo til om te ani pu speaker ani chu kha convict ani suan tu dang ai convict om lo convict tu po om lo corruption ai nam noi suan member atang kan ban te ani ang atia nam noi la nam loi lo ka kota kan proof lo suan ting tunga siang ti ri ko tin member atang kan pai suan dik nang le an nom lo tu ra be siang tin pusi ngun lian chunga pu soita kang khan member som pathum lain he bilhin soya rek vek chu har ve ngotin gareng lo chin sia sen po har ngotin gareng chuti rol jan thei to pa chu mek nin ka ria ba romo ya ron soya kha han riak don ta ila nia hei sangas gosom nga pathum Dalusai Hills District Village Council Act ti khania lusai kan ni to lo hrim hrima Mizoram aram poi Mizoram kan ni to tin ada na hi kum somsari pahni la ya lo nia tin district council hun la ya siam khania district council atangin UT ya sangwa somsari pahni plan kai kan nia ti chon rem na le mon na lo ama sangas ko samret pasari state lan kai kan mi chole ta tun thleng hian he 1953 village council act kan ti hi kan lamang ania heta hian ti dang lam ngai hi atam to kho maya ek kha han bi ila a definition atang ringut po khan om to lo tur ngoi hi atam lu tuk to ni chu wang chuan thil pani khatlek amen kha ani lova awaya siam that ngai ani to atin bung tam tak bel cha ani bung som engani chapter 5 chapter 6 7 8 at khan section 31 32 33 34 37 38 khang zong zong po kha tharlak belania achunga po hian dan sa kha siam that siam rem ngai oma adan sa kan seng lu rual khan bel cha ngai le siam rem ngai le siam that ngai tam tak oma chung chu billu ani bokani chu wang chuan repeal kha atula post speaker kan dan khemi te post speaker khongain point of clarification nia an ngai to na line lam kha chu ka thiam thowa ma se kan heritage law kan heritage act hial ni hian kan revia tin mitam tak point na kina kan la soi zau ze langan chu ti jong chuan ngai ka ringa chu wang chuan hetia state sarkar in 7 schedule thun na hnuaya dan kan siam chho hian kan zo na te pokan zot pa ani sela clarification angin kan non tribal vai kan ti tele heng ho te phian kan dan tharang hian vote te hin nei ve me to don tina ni thengem kan dan lui chom chho ze lang khan district council atangin district council in dan kan siam masak ber lo ni so ta UT kan ni nuwa
khan a continuation kha dar na phalang kan ti chowa state kan di nuwa pot khan adaptation mangtin adoption mangte pon yange kan han ti chho zela tuna hian nia dan dang nia na dang lam na riu hi om vein ka ria chu wang chuan kha kan thoi tu masaten mizoram mizowina legislation manga dan kan siam masak ber hian ni boka amendment zong hian ming hi phua mai la thu dang zong kha chu kan official ten nal takan ron ti thiam thonga chu chuan vai te len ham dang ten vo ta ron nei ve na tur hi adang theng em ti ha ka zo bel du ni alobe adan khalo bi non le se khongai takin section parukna a khan chiang takin zia kani he is a member of scheduled tribe tian so the scheduled tribe tan lo chuan village council member ani thel a voter tura khan a vote thak tura khan mizorama vote thak tur po lo ni se ani chuan ko ta min challenge ta sela 7 schedule lo dan siama khan mi vote ni lo chu wang chuan 6 schedule ni lai chuan ani ya ma se 7 schedule kan ni to nu hian tribal ni lo te vote nei theilo siam dan mo thi ko ta te min challenge sela kan chak lo mai ngem o ti khangai to te langai ka ria ani chu eng po ni sela min king lo wang i min king kha ring lo mai ang khailan dan chonin tun se son chu but bil pulu tu te ain opposition lam hian thili an chiang jok emoni oti thei ania kong then khata khan e at nimin piala ma po ka soi to nge nge a chu ati munom tu assembly session ti munom tu ni in ka ria ka ti kha ania achan chu a senior jok experience nei jok ki opposition an nitlata chu wangchon thil om lo lutuk ni pona lang lo ni ti hian rulen lam chu ma pon son zel tur angai la athange purin tlong om lo zoka poi khop mai ani borok ti hot tu ania ngatinge mai harsana nei nge ni uiom ve khop mai ngai la chu zela wang chong gan dan ni ring to ka ke ma ni point ring to kila ta sela ti kha chon mai thei ti nem khan a boi thla la du khru fia na om lo kha chu tin hemi dan hrim a po hi pu speaker han soibel kan du chu West Bengal State legislature bill pass masak berkha the Calcutta Municipal Amendment Act 1947 ania chu sang zakwa somni pathum act ti danglam nakha ani nge ni tichon he act hi sang zakwa somnga pakhata thla ka nia chu act chu the Calcutta Municipal Corporation Act 1980 in thak ani le ni chu wang chuan dan hlui man tlak to lo te ti dang lam ngai le pai ngai om hi Indian state dang po hian an lo ti na sa ve khop maya tin Indian parliament hian dan hlui thla ka pai na tur act the repealing and amending act 2023 khan dan hlui tam tak apaya sangkha zariat somnga mi te pain a hlui tia wang han man zui zel atum big lo ni henga tang po hian kan VC repeal a hi kan ti swal lutuk long chumo purabata film kurna po kha film kurna om tak anianga maro chu kan zawain kan veng tlang ang chu tin pusi ngun lian chunga kha enge ni aron soi kha kan chin chia puata ta hian section 7 na kan dan thara soi enge ni ama dan hluya po toy thei po sei thei thariat thlasom pariat ti kha dan thara khan som pani tin tha kania ani kha chon tharuk kha alaron du dewa eng po ni sela kha ma punguna soipo kha thil om takpo ani theyange tin section 28b ka kha dissolution chungchang kha niya hei hi VC Mizoram po thria ngai dissolution ti ngai te
an lo om khan hemi mang hian thria ania dan nuya khan section 5 big khachu shortening extension le shortening ania helaya 28 dissolution dan nuya po khan khiat pol a om lek thina kha ain anglo ti kha kan soidua tin mi rual hian kan leader of opposition khan chan akha aron tia chan mu mal tak nein village council mizoram kha antra ma kha po toy ani ti kha chiang takin kan soya mizoram sarkar village council in thanason ma chan chu kan state sum le pai te fim khur tak le dai sai taka en kol le man atula ni ti kha ania chu high court po in thaiem ma min han challenge ma se high court po in he hi chu atia min challenge tu te challenge na po kha aron siam rem ta ni thule lakania tamkhop maya village council local council in Inthlan ma chungcha kan tikhan minister khanaron soi chiang ta an son ma chan diktak chu sum le pai ani kha aron soi chiang khop mai tin khalaya hian speaker alo mom ka tia khalai tak khachu ka tia soi khachuan a chan chu kan minister sang khan a chan khai soi khain an lo wang khan ke chu led minister soi ka kan poma tikhan ama chu council of minister pakhat sungai hi chuan in thu soi tu te ang deuh lek selagin a chan kha party na soi kha sang le box sia kha min ti confuse ani LED ministerin achana soi kha mi nuwa khan achan ni tu manan soi lo ama poin an soi chuang lo kha chu politics sa in pu mo na mai nya du ka in pu thiang tluka hian angai theya chu wang chuan in tu main VC hemi po tram po toi chung chang khan sarkarin tutluk na siam na chuan hei chia hi ani ta ni malama ai mo mulama ma thil lo amani point kha chu politics sa in pu mo na mai de wani khati khan engai ni riak lo kala nem akim viau akim viau to ang tiro mang rei khop mai lo le toina vein chu on lama te kan la sai hawang chu pu speaker lakim lo deu kan ti chu sub village in Inthlan chungcha kha rule sa talamo kum tin ni lo khan kum ni dana tal ni thei se ti lai te kha enge har sana ek rule sa khan ni ti thei ngem ti kha hey dan khami kan ne ya law and judicial department kan dan khami kan mi thiam te hi an active ma heng bill kan siam na po hian an active fa kan official tenen tang tlangin heng min ron buat sai sakani lom thu po kan sei nga langa an ani te le kan sarkar ho tu te beronin rules sa ti thedana chuan chung te chu an ne na kan lo thlen don nia pu speaker da Mizoram Village Council Bill 2025 hi min pass pui turin he ho som taka hian karon dile ole kan minister som takin the Mizoram Village Council's Bill 2025 chu house pass pui turin karon dil ta tu na kan bukanga pass rem ti piang in rem ti ula rem ti lo kanam chuan rem ti lo ti ula alom re the Mizoram Village Council Bill 2025 chu he house en lungwal takin na pass ta ani to speak ole kan du to nga the Mizoram Village Council Bill sa ni somni panga jo dikhan lungrol taka pass ani ta ni angai nom thin khop mai until soi song ka setang khan MLA som pathum join an soya soi hona
hun an soya angai nom hlomani soi zui chak om tak tak po om nol mai kha tikhan ministerin aron react ka I nia hun te hi uyoma azong zong in detail takin an react thei lo te poni mai thei poni sela ka soi ang khan poimo ka ti deuh chu opposition bench lam hin tan anga in ka ria achan chu debater kan te MLA tu te mo khachu din po tum lem lo thil soi po tum lem lo dik tak zon in house hi in debate dam hunani te pon lo ti a adik ka ti a chu function debater kan tiang chi kha tun aya tamle azwal te po hi anom theisela assembly session te po amu noma patling in nial rengot kha kan chan kha ni chong lo ma ro chu ramtan thilan ngai to na ko nga hian in tu na ril ru le ngai to na po seng jok tur ten mi pui te pon kan be sei ni ti lai te kha ril ru lo lang jok ani ole tun ta chonin kan du tok phat don nia